nibyo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze, bifurije kugubwa neza uyu mwanya magingo aya ngaya, tariki 15 z'ukwezi kwa Kamena cyangwa se kwa gatandatu, umwaka n'uw'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio bazaniye amakuru y'ingenzi kandi agezweho muri kino gitondo kuri rezo sosiyo cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba frontline, aho birimo kubera kabisa. Amakuru ngiye kuba nakugezaho ni amakuru akomeye cyane, cyangwa se ni amakuru mu by'ukuri y'ingenzi, yaba ku ruhande rwa AFC mu 23 nirwo mbanje guheraho, ndetse no ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndavuga ubwo FARDC ndetse na Wazalendo. Abantu mushyigikiye mu by'ukuri izi mpande zombi, aya ni amakuru areba buri umwe uwo ari we wese, kubera yuko AFC M23 ahagana ku munsi w'ejo, nyuma y'ibitero bikomeye cyane byayigabweho, uyu mutwe wasubiye inyuma. Kuri ubu abarwanyi bawo bari mu bice byaberemo imirwano, basubiye mu Rubaya, ariko ntabwo basubiyeyo gutyo gusa, basubiye nyuma y'uko mu by'ukuri baje no kuraswaho ku buryo budasanzwe, cyangwa se baje guhura n'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kibabi mu by'ukuri yamaze kuba yafatwa, cyangwa se yamaze kuba tombe. Kibati haravugwa iki? Iyi mirwano yaranzwe hano muri tuno duce twa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku munsi w'ejo, ndetse bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo baramutse bongera n'abandi basirikare benshi cyane hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Haraza gucura iki? Ngiye kuba nabiva imuzi n'umuzingo byose mbigarukeho. Naho kandi mu yandi makuru akomeye cyane, biravuga ko nyuma y'uko AFC 23 yarimo yizihiza yuko imaze imyaka 4 ifite ubugenzuzi bw'agace bita Bunagana kafashwe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubu tuvugana amakuru abarwanyi ba AFC 23 bakomeje kugenda bavuga, batangaje ko ngo bashaka kwigarurira Ibeni, cyangwa se bashaka gufata Beni, kimwe mu bice bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndetse aba barwanyi banavuga yuko bazakomeza kugaba ibitero kugeza i Kinshasa. Ibi byatangajwe n'abarimo Colonel Nangaye Bulo ari kumwe na bagenzi be barimo nka Bertrand Bisimwa, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye muri mutwe wa AFC 23. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, Lawrence Kanyuka ndetse na Benjamin Mbonima nabo ni bamwe mu bari muri bino bikorwa. Ni ibikorwa rero nabyo tuza gukomozaho, cyangwa se tuza kugarukaho. Icyorezo bita Ebola gikomeje gusya kitanzitse hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bitangazwa yuko kino cyorezo kirimo gihitana benshi mu batuye kino gihugu, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Bamwe mu barwanya AFC 23 bakomeje kwishyikiriza FARDC baratangaza yuko hari n'abagenzi babo bahoze barwanira igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo biteguye kugaruka bakitandukanya n'inyeshyamba za AFC 23. Bikavuga ko hakurikijwe umubare w'abarwanyi bashaka kwifuza kwongera kwinjira muri FARDC ndetse no kuva muri iki gisirikare cy'inyeshyamba, ngo uwo bita Colonel Nangaye Bulo ashobora kuza gusigara wenyine. Ese nibyo koko? Turaza ayo makuru nayo kuba tuyarebera hamwe, cyangwa se turaza nabyo kubikomozaho, babwire uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Akantu kandi nyemerera ukande subscribe cyangwa se sabone niba ari kunshya mbere udukurikiranye. Niba usanzwe udukurikirana ukaba warabikoze, ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi turagushimira. Niba utarabikora, reka tubikore aka kanya, kugira ngo mu by'ukuri turusheho kugenda dufatikanya muri ano makuru arimo kugenda mu by'ukuri atambuka hano kuri uno muyoboro. Gusa ntibibagirwe no kuba wanyarukira ku Rukiko Info, twamaze guhindura Kigali Political TV, kugira ngo mujye mukurikiranaho amakuru naho asesuye. Naje kubagezaho mu by'ukuri amakuru y'ingenzi yavugaga ku bijyanye n'imikoranire hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane ndetse n'amasezerano ahuriweho agamije kurinda by'umwihariko imipaka y'u Burundi. Naje kubishyiraho umucyo rero, nabyo ku bantu bari buze kunyarukira kuri Kigali Political TV baraza kubibona. Umwe mu muyoboro nayo tugiye kujya tukunyurizaho ndetse tugutambukirizaho ibiganiro umunsi ku wundi nk'ibisanzwe, cyangwa se nk'uko n'ubundi bisanzwe bigenda
gusa nyine hakaba habayeho amavugurura ngira ngo muraza kwishima kabisa kubera uwo muyoboro mushya nawo muzajya mubona amakuru. Hanyuma nimwibagirwe gukanda subscribe naho nimugerayo, kandi ibitekerezo n'inyunganizi ku makuru tugenda tubagezaho nabyo ni iby'ingenzi kandi mwibuke kuza kubikora. Rero reka twinjiye mu makuru, duhere ku bijyanye n'imirwano yongeye kumvikana kuva ku munsi w'ejo kugeza kuri bikaba bivugwa ko urugamba rwongeye kunihira, urugamba rwongeye kuba rwa Burundi rundi rwabaye imberenge. Hari umwe mu bavandimwe bavuga bati ni imiripuko na za Nyamugigima. Ndagira ngo nawe nkubwire yuko ibintu byabaye imiripuko ndetse na za Nyamugigima zikomeje kwivuga hano. Ni Kibabi yafashwe rero, Kibabi yafashwe yabaye tombe kuri FARDC ndetse na Wazalendo nyuma y'ibitero bikomeye cyane bagabye muri kino gice. Ibi rero bije bisatira n'indi mirwanire yabaye Warikare. Biravugwa ko hari tumwe mu duce turamutse twumvikanamo imirwano, ndetse no muri Masisi hari ibindi bice biri buze kuba mu by'ukuri rwose byakugeraho bikomeje kumvikanamo imirwano. Ni amakuru aturuka mu gace ka teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru aravuga ko umujyi wa Kibabi, umujyi umaze kuba rwose wabohorwa n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahanganishije izi ngabo z'uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za AFC mu 23 mu duce twabayemo gusakirana. Nk'uko amakuru akomeje gukwirakwizwa n'abashyigikiye uruhande rwa FARDC abivuga, izi ngabo ngo zashoboye kwinjira muri Kibabi nyuma y'ibitero byamaze igihe bituma abarwanyi ba AFC M23 bava muri ako gace basubira inyuma berekeza mu mujyi wa Rubaya uzwiho ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ndetse biravugwa ko nyuma y'uko abarwanyi ba AFC 23 basubijwe inyuma Kibabi, Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kwikusanya ndetse no kongera ubushobozi muri kano gace, kuko bivuga ko ngo amakamyo menshi cyane ndetse n'umurongo muremure w'abarwanyi ba Wazalendo bageze hano muri kano gace ka Kibabi nyuma yo kukambura inyeshyamba za AFC 23 ku munsi w'ejo mu mirwano ikomeye cyane yabaye, ndetse bikaba byemejwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bikora inkuru zicukumbuye hano ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo babasha kwegera aharimo kubera bino bikorwa by'urugamba. Aya makuru avuga kandi ko mu mirwano yabereye muri Kibabi hari abarwanyi benshi bo ku ruhande rwa AFC M23 bahasize ubuzima. Hari ibikoresho byafashwe nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, nubwo kugeza ubu nta mibare yigenga iratangazwa cyangwa se ngo yemezwe n'inzego z'ubuyobozi cyangwa se imiryango ikurikirana umutekano muri aka karere. Amakuru avuga ko ibi bidakuraho ko hari bamwe mu barwanyi bahasize ubuzima. Ifatwa rya Kibabi rifatwa nk'intambwe ikomeye ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo, kuko uyu mujyi uherereye mu ntera itari ndende uvuye aho bita Irubaya. Hari amakuru avuga ko Rubaya isigaye iri ku ntera ya kilometero zigera kuri 15 gusa uvuye ku birindiro bishya bya FARDC. Ibintu bishobora gutuma imirwano yegera aka gace gafite akamaro gakomeye mu bukungu kubera ubucukuzi bwa korota ndetse n'andi mabuye y'agaciro. Abasesenguzi bamwe bavuga ko niba aya makuru yemezwa byaba bisobanuye ko impande zihanganye ziri kwegerana cyane kurushaho, bikongera amahirwe y'imirwano mishya ishobora kubera hafi ya Rubaya mu minsi iri imbere. Aka gace kamaze igihe kagenzurwa na AFC M23 kandi kagafatwa nk'ingenzi kubera uruhare kagira mu bukungu bw'akarere. Amakuru avuga ko nubwo bivuga ko imirwano ishobora kugera Rubaya indani mu minsi iri imbere, rubundi kilometero 10 Kibabi, agace kafashwe kari karimo kabiramo imirwano hagati ya FARDC na AFC 23 n'ubundi atari nera indende ishobora kuba mu by'ukuri yatuma urugamba rudakomeza vuba bidatinze. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bashyigikiye FARDC batangaje ko ifatwa rya Kibabi ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kwisubiza ibice bitandukanye byigariwe n'inyeshyamba. Bavuga ko kuba Rubaya isigaye iri hafi y'ingabo za leta bishobora guhindura isura y'urugamba muri Masisi. Icyakora kugeza ubu nta tangazo ryigenga ryashyirwa ahagaragara ryemeza uburyo budashidikanywaho uko ibintu bihagaze ku rugamba muri Kibabi ndetse no mu nkengero za Rubaya. Ubusanzwe amakuru ava ku mpande zombi zihanganye akunze gutandukana, bityo ariko abo ku ruhande rwa leta bamaze gushimangira yuko bafashe Kibabi. Ni mu gihe imirwano ikomeje mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bo muri Masisi bakomeje kugaragaza impungenge ku bijyanye n'umutekano wabo bituruka ku ngaruka z'intambara n'imirwano bikomeje kumvikana
muri tuno duce dusatira Rubaya twakomeje kugenda twumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Aya makuru arimo guturuka hano muri Kibabi yanemejwe n'igitangazamakuru gikomeye cyane gikora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, gikunze gutangaza inkuru zigiye zitandukanye. Bavuga yuko bafite gihamya ifatika yuko koko iyi Kibabi yemejwe ko yafashwe na FARDC ndetse na Wazalendo nyuma yo kuhakura abarwanyi b'umutwe wa AFC mu 23 bari bahamaranye iminsi itari myinshi, kubera yuko bahafashe nabo nyuma yuko bahambuye uruhande rwa Wazalendo rwari rwahafashe. Nta minsi myinshi ishize mu by'ukuri aba nabo rero bakaba bongeye kwigarura kano gace, ndetse bemeza ko badateze kusubira inyuma cyangwa se kurekura, aho bavuze ko ahubwo hari gahunda ikomeye cyane yo gukomeza imbere kugira ngo bashimangire ifatwa rya kano gace ka Kibabi nk'uko bigarukwaho cyangwa se bitangazwa na bamwe mu batangabuhamya bakurikiraniye hafi bimwe mu birimo kubera hano nyine muri kano gace nk'uko amakuru agenda arushaho kubitangaza. Rero ni Kibabi, ni igice cyamaze kuba cyabatombe cyangwa se navuga yuko cyamaze kuba cyafatwa nk'uko birimo kurushaho kugaragazwa, ndetse ikigeretseho igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FARDC aricyo FARDC na Wazalendo batangaje yuko bafite gahunda ikomeye cyane ngo yo gukomeza kwigarura n'imyanya igiye itandukanye ya hano muri kano gace. Biravuga ko mu by'ukuri AFC 23 yatakaje lokalite zigera ku 8, lokalite 8 zose ngo izi nyeshyamba za AFC M23 baba bazambuwe, rero zongera gusubira mu maboko y'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bihombo bikomeye cyane AFC 23 yaba ihuye nabyo hano muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi nk'uko mu byumva cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa rero cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho mu bigaragara kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza izi saha. Mu by'ukuri AFC M23 ikeneye ingufu zo kongera kwisubiza kano gace kafashwe nyuma yuko bivugwa ko hafashwe, kubera yuko ngo byaje kugorana cyane kuko ngo habaye imirwano yamaze iminsi igera kuri 3. Kafashwe ahagana ku munsi w'ejo ku cyumweru, ariko bivuga ko kwa gatanu hari harimo kubera imirwano, ndetse no kwa gatandatu nabwo imirwano iza gukomeza, biza kurangira ku cyumweru aribwo Kibabi ibashije kuba yafatwa cyangwa se yajya mu maboko y'uruhande nk'uko bigarukaho cyangwa se bitangazwa rwa leta y'Kinshasa. Urumva ko byasabye ingufu zikomeye cyane ndetse n'ubushobozi buhambaye kugira ngo kino gice kibashe kuba cyakwigarurwa cyangwa se cyamburwe umutwe w'inyeshyamba za AFC M23. Bikavuga ko icyaje gukurikiraho cyangwa se ikiriho nyuma yuko ibi bibayeho, ibi byatumye abaturage benshi bava mu byabo. Abaturage benshi rwose ngo bavuye mu byabo bahunga nyine iyi mirwano ikomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi. Hanyuma rero nk'uko natangiye mbikubwira kuri frontline, imirwano ubwo mwumva ikomeje kugenda iba. Biravuga ko mu minsi mikeya itambutse hari amakuru avuga yuko mu mujyi wa Goma Colonel Nanga ndetse n'abandi bafatanya bashobora gusigara bonyine muri uyu mujyi, kubera yuko bamwe mu barwanyi benshi cyane barwaniraga uyu mutwe wa 23 baba bakomeje kuwureka rwose bakifatanya n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko bikavuga ko bamwe mu bari gusanga AFC 23 bayivaho bagasanga FARDC, ngo bamwe bahoze mu by'ukuri n'ubundi bari muri kino gisirikare baza kwisanga bari muri AFC 23, bakavuga ko rero bamaze guhitamo ko bagomba gusubira mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ariko atari bo bonyine gusa, hari n'abandi n'ubundi binjiye muri zino nyeshyamba ariko batangiye kugenda bamanika amaboko rwose bashyira intwaro hasi bakareka gukorana n'inyeshyamba nk'uko bitangazwa cyangwa se bikomeza kugenda bivugwa. Iyi rero ni intambwe ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragaza cyangwa se yerekana yuko inyeshyamba za AFC 23
zikomeje gutakaza abarwanyi benshi cyane, ndetse bamwe bamaze kubona ko mu by'ukuri ibyo nyine bagiye babwirwa cyangwa se ibyo batangarijwe bitari ukuri habe na gato. Nyuma y'uko Buhimba muri teritwari ya Walikale havugwaga imirwano, kuri ubu ngubu amakuru aramutse avugwa, biravugwa ko muri teritwari ya Walikale units za FARDC ndetse na Wazalendo zaje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri AFC mu 23, ndetse bakavuga ko uyu mutwe hano muri kano gace wagabweho ibitero, ndetse hari n'abasirikare bavuga ko ngo bashyigikiye uyu mutwe wa AFC 23, bivuga ko ngo harimo abungabo z'u Rwanda baba kabisa rwose ngo bari muri tuno duce aho bita Katobo ndetse n'aho bita Ihula. Utu duce turi kuvugwamo imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo mu masaha mu by'ukuri ya nimugoroba. Bivuga ko ibitero bikomeye cyane byahagabwe, yewe bikavuga ko byageje mu masaha ya nijoro, hakiri ubwoba bukomeye cyane kubera yuko FARDC ndetse na Wazalendo bari bakomeje kugenda bategura kandi bagaba ibitero mu by'ukuri kuri kano gace. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi biravuga ko kano gace gaherereye muri groupement ya Kisimba, no kuvuga Katobo ndetse na Ihula, tuno duce twombi uko ari tubiri ku munsi w'ejo twagabwemo ibitero, ndetse ibitero byari bikomeye cyane, ibitero bitari bisanzwe nk'uko bivugwa, byafatiwemo ibikoresho bimwe na bimwe, ariko utu duce tukaba tukiri mu maboko cyangwa se tukigenzurwa nk'uko bigarukaho cyangwa se nk'uko bitangazwa na AFC 23, kubera ko ibitero byagabwe ntabwo byigeze bisubiza inyuma cyangwa se ntabwo byigeze bibasha guhangara rwose uruhande rw'inyeshyamba ngo babambure kino gice, nk'uko amakuru arushaho kugenda abitangaza cyangwa se amakuru arushaho kugenda abivuga. Hanyuma rero nyuma y'uko imirwano muri kumva hano muri kano gace muri teritwari ya Walikale, nyuma y'uko harimo kuvugwa imirwano ikomeye cyane, andi makuru arimo kutugeraho aremeza neza cyangwa se aragaruka ku nkuru zivuga yuko hari ibindi bice bikomeje kuvugwamo, icyo navuga nkaho mu by'ukuri ibintu bitoroshye cyangwa se birimo kugaragara ko ari imyiteguro y'urugamba. Ni mu mujyi wa Goma havuzwe inkuru zikomeye cyane, ariko ni inkuru zatangajwe na bamwe mu bayobozi ba AFC 23, bamwita Colonel Nanga. Uyu mugabo rero ni fondateur ukomeye cyane w'icyitwa AFC, cyaje kujyamo M23, hajyamo Twirwana ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Yahishuye rero ko buriya ngo bafite amakuru yo kugaba ibitero aho bita Beni, nawe uri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho kugeza kuri ubu ngubu harimo gukorera ubuyobozi mu by'ukuri ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru buyobowe na Guverineri Somo Kakure mu rwego rwa gisirikare. Colonel Nanga Yeburo rero yavuze ko iki gice nacyo batagitinya vuba bidatinze ngo bashobora kwagaba ibitero, kandi ibyo bitero bizasiga bigaruriye iyo myanya. Wowe udukurikiranye ndagira ngo utubwire cyangwa se udusobanurire koko niba ubona ko AFC 23 izabasha kwigarurira Beni. Muri Kibabi ni naho twari turimo dukomoza rero, nagira nkubwire kuri iyi nkuru yatangajwe na bamwe mu bari hano muri kano gace, ati umujyi wa Kibabi ari nawo murwa mukuru w'itsinda rya Mupfunyi Kibabi rere muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru wafashwe n'ingabo za leta ya Brigade Demokarasi ya Congo arizo FARDC. Izi ngabo rero zari zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yazihuje n'inyeshyamba za M23. Nk'uko amakuru yatangajwe ngo imirwano ikaze yatangiye mu ijoro ryo kuwa kane rishyira ku wa gatanu, aho FARDC na Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya FCM23 biherereye muri Kibabi. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, ingabo za FCM23 zaje gusubira inyuma mu gitondo cyo kwa gatanu, zerekeza mu mujyi wa Rubaya uzwi cyane kubera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ifatwa rya Kibabi rije rikurikira urukurikirane rw'utundi duce FARDC na Wazalendo bavuga ko bamaze kwigarurira kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Muri utwo duce harimo Katoyi Centre, ako ni aka mbere, harimo Kinigi, ako ni aka kabiri, harimo Nyakigano, ako ni aka gatatu, Kawere ni agace ka kane, Cyugi ni agace ka gatanu, Muho ni agace ka gatandatu, Bukumbirire ni agace ka karindwi, Gasenyi ni agace ka munani. Bivuga ko twavuye mu maboko ya AFC 23. Ubwo bivuze ngo tuno duce tuvuze haraguru twongeyeho akangaka kafashwe ka Kibabi, ni uduce 9 tumaze kwamurwa AFC 23.
abakurikirana ibibera muri kariya karere bavuga ko ifatwa rya Kibabi rituma ihuriro rya FARDC na Wazalendo ryegera cyane umujyi wa Rubaya kilometero 10, ufite akamaro gakomeye haba mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu bukungu. Rubaya ni kamwe mu duce tw'ingenzi tw'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Masisi, bityo kugenzura aka gace bikaba bifite agaciro gakomeye ku mpande zihanganye. Amakuru aturuka i Rubaya avuga ko AFC M23 iri gukomeza kongera ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri uwo mujyi mu rwego rwo gukaza ubwirinzi no gukumira ko wagwa mu maboko ya FARDC na Wazalendo. Biravuga ko hashyizweho ingamba zo gukomeza ibirindiro ndetse no kwitegura ibitero bishobora kugabwa mu minsi iri imbere. Kugeza ubu umubare w'abaguye muri iyi mirwano cyangwa se ibyangiritse nturamenyekana, kuko nta ruhande ruremeza neza ababa mu by'ukuri batakarije ubuzima muri ibyo bikorwa. Umutegetsi bita Joseph Kabila aherutse kwikoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko bikavugwa ko mugenzi we nyamara ibyo byo kurwanya ubutegetsi yari abiguyemo, Martin Fayulu. Reka nkubwire icyo Joseph Kabila yaje kuba atangaza ubundi ngiye ku bijyanye na Martin Fayulu wari uhitanwe n'ibyo bitero. Ni intambara ikomeye cyane nayo. Byatangiye rero ejo bundi ahangaha Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashyize hanze icyo bita Nouvelle Congo, ngo ni ihuriro rishya rigamije guhangana n'ubutegetsi. Bidateye kabiri iri huriro ryari ryashingiwe muri Kenya, ahagiye iryo bita ngo Coalition Article 84, cyangwa se ngo ni ihuriro ry'iteka rya 64 ritambamira cyangwa se ribuzindurwa ry'itegeko nshinga. Ibyo bimaze kubaho, uwo bita Joseph Kabila yashimye uko byagenze, avuga ko mu by'ukuri yishimiye ko iryo huriro ryabayeho, kuko iryo huriro ryateguye icyo bita ngo imyigaragambyo. Joseph Kabila umva icyo yatangaje mbere y'uko iyo myigaragambyo iba, nkakubwira ibyabayemo. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahise avuga ko ngo ari kuburira abaturage b'iki gihugu ko bari mu nzira igana ku butegetsi bw'igitugu, mbere yo kubahamagarira guhagurukira umugambi uriho wo guhindura itegeko nshinga. Nkwibutse ko uyu Joseph Kabila arimo kuvuga Felix Tshisekedi uyoboye imyaka itaragera no muri 8, nyamara we murabizi ko yabaye imyaka 18 yose, akavuga ko rero ngo mugenzi we ngo ari kugondera ubutegetsi. Ibikubiye mu butumwa yageneye abaturage mu gihe muri Congo Kinshasa hari umugambi perezida Felix Tshisekedi ngo afite wo guhindura itegeko nshinga. Kabila yavuze ko bimaze igihe bivugwa ko umugambi wo guhindura itegeko nshinga bitakiri ibihuha cyangwa se ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ngo byamaze kwemezwa n'ibyemezo biri gufatwa n'abari ku butegetsi. Yagize ati uyu munsi ibikorwa birivugira binyuze mu majwi, mu ijwi ryabyo ryemewe kurusha ayandi, no mu itorwa ry'itegeko ry'amatora ya kamarampaka mu nteko ishinga amategeko. Ubutegetsi bwakuyeho urujijo rwose ku migambi yabwo nyakuri bugamije guhindura itegeko nshinga. Kabila avuze ko icyo gikorwa ari ugutatira indahiro yo kubahiriza itegeko nshinga, ashimangira ko igihugu kiri kugana ku butegetsi budafite umupaka n'igihe ntarengwa, ibintu yavuze ko bishobora guhungabanya ituze n'ubumwe bw'abanyekongo. Yagize ati intambwe ikomeye yamaze guterwa iganisha ku gushimangira igitutu ndetse no gushyiraho ubutegetsi budafite umupaka uteganyijwe, cyangwa se icyizere cy'ihinduranya rya demokarasi. Uyu wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo yanavuze ko igihugu kiri guhinduka nk'igikombe gishyushye gitegereje guturika, kubera kubura umwuka wa demokarasi usanzwe uzagifasha kugumana ituze n'ubumwe. Ndetse Kabila yongeye kwibutsa ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu rikoresha ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Ati si uburenganzira gusa, ni inshingano ya buri umwe gukunda igihugu. Kabila yashimangiye ko arwanya byimaze uwo mugambi wo guhindura itegeko nshinga, ahamagarira imitwe ya politike, societe civile ndetse n'abategetsi bose kwishyira hamwe bagaharanira kurinda itegeko nshinga n'ibyagezweho muri demokarasi. Yasabye kandi buri muryango, buri mudugudu, buri gace n'umujyi bihinduka ahantu ho gutahura ndetse no kwamagana ibikorwa bihungabanya ubwisanzure bw'abaturage, uburenganzira bwabo ndetse n'imiyoborere myiza. Ubutumwa buje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje kubamo impaka ku bijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Sasa rero ibyo Joseph Kabila yavuze hari bamwe babyumvisha nk'ukuri koko, barimo Martin Fayulu wagerageje no kubikora, ariko uyu mugabo bikavugwa ko yari abiguyemo da. Ni Martin Fayulu mu myigaragambyo bari bateguye Kinshasa. Uyu mugabo mvuko byamugendekeye. Umunyapolitiki utavuga no mu butegetsi Martin Fayulu
yaje gukomerekera mu myigaragambyo hafi no gupfa yabereye i Kinshasa, yari igamije kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga ndetse no gutegura referendum ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Imyigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Aya mashyaka akaba ashinja Tshisekedi gushaka inzira yamufasha kuguma ku butegetsi nyuma ya manda ye ya kabiri igomba kurangira mu 2028. Mu minsi ishize Fayulu yari yahamagariye abaturage kwitabira igikorwa cyo kwigaragambya imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo bagaragaze ko batemera ivugururwa ry'itegeko nshinga. Amashusho yari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana Fayulu wari wambaye ishati y'umweru yakomeretse mu mutwe ndetse anavirana amaraso mu gihe abamushyigikiye bageragezaga kumurinda inzego z'umutekano zashakaga kumufata. Fayulu n'umwe mu banyapolitike bakomeje kuvuga ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ugamije gufungurira Tshisekedi inzira yo kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, n'ubwo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riteganya ko perezida atarenza manda ebyiri n'itegeko ryo mu 2006. Mu kwezi gushize yavuze ko hari igerageza ryo gukora ihirikwa ry'itegeko nshinga binyuze mu impinduka ziteganwa n'ubutegetsi buriho. Mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko impinduka ziteganwa zigamije kuvugurura inzego z'igihugu no guha abaturage ijambo binyuze muri referendum, abatavuga rumwe nabwo bo bavuga ko ari umugambi ushobora gutuma habaho gukomeza kugundira ubutegetsi. Imyigaragambyo kuri uyu wa gatanu yabaye mu gihe impaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje gukaza umurego ku bavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kujya imbizi kubera bino bikorwa.